hano hari umuntu wamaye ikiganiro yagiranye n'umuntu ariko ndashaka gukuraho urujono gisobanure neza. Yaramubajije ngo se ukora perime, undi aramusubiza ngo yego. Ahubwo se ngo wabonye kategori ya C, aravuga ngo nayo yarayibonye. Undi aramubaza ngo ariko ntabwo urabona kategori ya B, ku byasa kose abazanyaga nabo batabizi bombi. Undi namusubiza ngo kategori B nayo ntabwo ndayibona. Ngo cyangwa nayo yarayifite. Nabwo aravuga ngo kategori B ntabwo ndayibona. Yabanje avuga ko afite kategori ya C, none arongera avuga kategori B ntabwo arayibona. Iyi bintu ntabwo bibaho, yarakubeshyaga. Aho mwawure si imazi ariko yarakubeshyaga cyane. Ndavuga ngo igihe ufite kategori ya C, uba warabanje kubona kategori ya B. Kuko kategori C itwara imizigo iri hejuru ya toni 5 gusa. Ubwo ni amakamyo. Mu gihe kategori ya B itwara imizigo iri munsi ya toni 5. Nzanabereka n'ubundi buryo izindi kategori zikorerwamo zigiye guhinduka mu myaka iri imbere. Ariko nubwo buryo. So rero hano yarakubeshye cyane. Nagira nkureho urushije. Kategori ya B iyo umaze kuyibona wemere kwera kategori 3. Kategori ya A, kategori ya B, cyangwa kategori ya F. Noneho B iyo umaze kuyibona kategori wemere kongeraho. Wemere kongeraho kategori nanone ya C ndetse na D. Ukuyemo D1 ugakuramo na E. Kuko E uyibona ari uko wabanje gukora kategori ya C ndetse D1 ukayibona wabanje gukora kategori ya D. So nuko nubwo busobanuro buri hagati y'izo kategori zombi. Menya kandi usonye komatiye komande. Niba uzi neza ko wiga icyabiziga utazi indimi, rube rimwe cyangwa rube ebyiri ariko utaziga, nzi neza ko wasigaye. Sinzi kuzaba mu iki gihugu. Menya kandi usobanukirwe indimi.